بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا بالأمس ولله الحمد ما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة، يعني من أسئلة القبر. نعم. Eile alustasime siis esimese põhialusega kolmest põhialusest, mis puudutab küsimusi, hauaküsimusi. نعم. أجبنا عن سؤال من ربك. Vastasime küsimusele, kes on sinu issand. وقلنا التربية على قسمين: تربية لما يقوم به البدن وتربية لما يقوم به الروح. Ja rääkisime, et see kasvatamine või hoolitsemine, see on kahte sorti, üks on selline kehaline ja teine on hingeline, hinge eest hoolitsemine. وأخذنا أنه لا يمكن صرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. Ja rääkisime, et mitte midagi teenimisest ja kummardamist ei tohi suunata kellelegi teisele kui Jumalale. أيضا أخذنا أنواع العبادات، منها قلنا الدعاء. Rääkisime erinevat liiki Jumala teenimisest või teenimisest ja kummardamisest üldiselt, näiteks dua ehk palvus. ذكرنا أقسام الدعاء، انقسم الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. Ja rääkisime, et see dua jaguneb kaheks: see, mis on seotud teenimise ja kummardamisega, teine, mis on siis küsimise dua. نعم. قلنا دعاء العبادة صرف لغير الله شركا أكبر. Ütlesime, et selle teenimise ja kummardamisega seotud dua, selle suunamine kellelegi teisele kui Jumalale on suurem širk, Jumalale partnerite kaaslaste omistamine. وقلنا دعاء المسألة دعاء الطلب انقسم إلى قسمين. Ja siis see palumise või küsimise dua, see jaguneb kaheks. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شركا أكبر. See dua, küsimise dua või palumise dua, mis puudutab seda, milleks inimene ei ole võimeline, siis selle küsimine on suurem širk. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بالشروط 4. Ja see dua, see küsimine, mis puudutab seda, milleks inimene on võimeline, see on lubatud 4 tingimusega. حي وحاضر وقادر ونعتقد أنه سبب. Et see inimene, kellelt küsitakse midagi, on elus, kohalolev, võimekas selleks ja inimene usub, et see on lihtsalt see põhjus, et Jumal on see, kes annab seda kasu ja kahju. وذكرنا أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام. Ja rääkisime, et nende põhjuste suhtes, nendesse põhjustesse uskumise suhtes jagunevad inimesed 3. صحيح وشرك أصغر وشرك أكبر. Et see, mis on õige, siis see, mis on suurem širk ja see, mis on väiksem širk. نعم. الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. Et õige lähenemine on uskuda nendesse põhjustesse, mis tegi Jumal põhjusteks. نعم. وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب فهذا شرك أصغر. ممكن نوضح الثاني الثاني أن يعتقد أن السبب هو الذي ينفع ويضر. Teine grupp on siis, kui inimesed usuvad, et see põhjus, mida ei ole Jumal teinud põhjuseks, et usub, et see põhjus toob kasu ja kahju, siis see on suurem širk. نعم. الثالث أن يجعل أشياء لم يجعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا، قلنا مثل ما يعلق رأس الثور وكذا. نعم. Ja 3. grupp on siis, kui inimene lihtsalt teeb mingid asjad põhjusteks, mida Jumal ei ole teinud põhjusteks. Näiteks kui riputab mingeid asju ja usub, et need on selle mingi asja põhjused. نعم. أيضا أخذنا أقسام الخوف، قلنا 3 أقسام. Rääkisime ka hirmu või kartuse liikidest ja see jaguneb 3. خوف عبادة لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله سبحانه وتعالى صرف لغير الله شرك أكبر. See hirm või Jumala kartlikkus, selle suunamine kellelegi teisele kui Jumalale, see on suurem širk. وخوف طبيعي جبلي لا يلام على العبد كالخوف من اللصوص من الأسد. Ja teine on siis loomulik hirm, loomulik kartus, näiteks kui inimene kardab röövleid, vargaid või lõvi. وخوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. Ja 3. keelatud hirm on, kui näiteks inimene kardab, et ta jäetakse ilma Jumala armust või ta kardab loodut selle vastu, mida Jumal on käskinud. نعم. أخذنا أيضا أقسام الذبح 3 أقسام. Rääkisime ka 3 ohverdamise liigist või ohvriloomad. ذبح لله مثل الهدي والأضاحي والصدقات. Looma tapmine või ohverdamine Jumala nimel,
näiteks pidupäevadel ajal, Eidi ajal või näiteks sadaka jaoks. نعم. وذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن لأصحاب القبور شركا أكبر. Siis ohverdamine või loomade ohverdamine siis kellelegi teisele kui Jumalale, teda ülistades näiteks hauas olevatele inimestele, siis see on suurem širk. وعندنا ذبح جائز يذبح حتى يأكل أو يبيع لأنه جزار. نعم. Ja kolmas liik on siis lubatud ohverdamine, loomade tapmine, mis näiteks kui lihtsalt tapab looma, et seda süüa või ta on lihunik, et seda müüa. نعم. هذا يعني ما يتعلق بشيء من الأصل الأول. See puudutab seda esimest põhialust. الأصل الثاني. Nüüd räägime teisest põhialusest. معرفة دين الإسلام بالأدلة. Islami teadmine koos tõenditega. ما هو الإسلام؟ Et mis on islam? لأنه قد يسألك إنسان يقول أنت مسلم؟ Keegi võib-olla küsib näiteks sinult, et kas sa oled moslem? تقول نعم أنا مسلم. Ütled, et jah, ma olen moslem. يقول ما هو الإسلام؟ Küsib, et mis on islam? الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة ولا تجعل لله شريكا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. Islam on Jumalale alistumine selle kõigi kolme Jumala-ainsuse kategooriaga, et Jumala-ainsus tema tegudes, Jumala-ainsus tema teenimises, kummardamises, Jumala-ainsus tema nimedes ja omadustes. والانقياد له بالطاعة. المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه. نعم. Ja sõnakuulelikkus Jumalale, et inimene, moslem peab olema Jumalale sõnakuulelik ja ei tohi tema vastu patustada. نعم. ويحقق الوسطية التي ذكرناها في التعامل مع غير المسلمين. Ja samuti peab olema mõõdukus, nagu me rääkisime eelnevalt, teistega, mitte moslemitega läbi käies. نعم. هذا المسلم. See on moslem. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وتحقيق الوسطية في التعامل مع غير المسلمين. Et islam on siis Jumalale alistumine ja selle Jumala ainsuse kõikides kolmes kategoorias, siis sõnakuulelikkus Jumalale ja mõõdukus teiste mittemoslemitega läbi käies. نعم. أيضا مراتب الدين ثلاثة. مراتب أو درجات الدين 3 درجات. Ja usuastmed on kolm astet. نعم. الدرجة الأولى الإسلام. Kõige esimene on islam. فيبدأ بالإسلام. Ja alustab islamist. ثم يرتقي إلى الإيمان الدرجة الثانية. Järgmine on imaan või siis usk. ثم يرتقي إلى الإحسان الدرجة الثالثة. Ja kolmas aste on ihsaan või siis headus. نعم. هذه مراتب الدين الثلاثة إسلام وإيمان وإحسان. Need on siis kolm islami astet, islam, iman ja ihsan. نعم. وأركان الإسلام 5. Ja islami sambaid on 5. نعم. الركن الأول يعني الإسلام مثل البناء مبنى يقوم هذا المبنى على أركان 5 هكذا يقوم على 5 لو أسقطنا ركن انهار البناء سقط. Et islam on nagu hoone, et mis püsib 5 sambal, et kui üks sammas ära võetakse, siis kogu hoone kukub kokku. نعم. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ نعم. Esimene sammas on siis tunnistamine, et ei ole kedagi kummardamist väärivat peale ühe ainsa Jumala ja et Muhammad on tema sulane ja sõnumitooja. نعم. تقول أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي يعني قول وعمل واعتقاد. معنى أشهد يعني أقر بقلبي أعتقد بقلبي وأنطق بلساني وأعمل بهذا لا أخالف لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. نعم. Ja see tunnistamine tähendab siis selle uskumist südames, selle väljaütlemist keelega suuliselt ja siis selle põhjal tegutsemist. نعم. أشهد أن لا إله بناء يقوم من ركنين. See esimene osa siis la ilaha, see on see esimene tunnistus koosneb 2 osast. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. الذي عبد الصنم عبد الباطل ليس بحق والذي عبد الأشجار والأحجار. نعم. Et see esimene osa siis, et ei ole ühtegi kummardamist väärivat Jumalust, see siis eitab kõikide teiste asjade kummardamist või teenimist
on see siis puud või mingid kujud. نعم إلا الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله نعم ja see teine osa illallah, et peale ühe ainsa Jumala, siis see kinnitab seda, et peab teenima ainult ühte ainsat Jumalat. إذن في لا إله إلا الله لابد من ركنين نفي كفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. Ja siis see shahada la ilaha illallah, see tunnistamine, et ei ole ühtegi kummardamist väärivat Jumalat peale ühe Jumala, siis ühelt poolt eitab kõikide jumalaste kummardamist, kes ei ole üks ainus Jumal, ja siis kinnitab teiselt poolt seda ühe ainsa Jumala teenimist. نعم وكما نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد يعني بشر. كثير ممن يترجم سواء باللغة الأستونية أو بالإنجليزية أو بالروسية يترجم عبد يعني رقيق مملوك. لا هذا باطل. نقول عبد يعني هو عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل البشر. خصه الله سبحانه وتعالى عنا بأنه رسول عليه الصلاة والسلام فهو عبد لا يعبد ليس له شيء من خصائص الربوبية ورسول لا يكذب عليه الصلاة فنجمع له في وصفه عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. لكن العبودية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مقام يعني مرتفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Ja siis see teine osa, et Muhammad on Jumala sõnumitooja ja tema sulane, siis seda sõna abd vahepeal tõlgitakse ainult nagu näiteks ori, aga see tähendab seda eelkõige seda, et sulane, et ta on inimene, et ta on loodu, et see tähendab, et teda ei kummardata, teda ei teenita. نعم يعني باللغة الإنجليزية بعضهم يقول معنى عبد سليف هذا باطل. عبد يعني هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم أعبد الخلق وليس له شيء من خصائص الربوبية. نعم لا طريق لعبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يبتدع في دين الله لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد. الذي يصرف شيئا من الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد. والذي يكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه رسول. نعم. Näiteks inglise keelde tõlgitakse vahepeal seda kui slave ja šeikh ütleb, et see ei ole korrektne, et see eelkõige tähendab seda, et Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli lihtsalt inimene ja kui näiteks keegi suunab mingi osa Jumala teenimisest, Jumala kummardamisest prohvet Muhammadile sallallahu alaihi wasallam, siis ta eitab seda osa sellest šehadast, sellest tunnistusest, et Muhammad oli Jumala sulane. Et see tähendab eelkõige seda. إذن فهو أعبد الخلق وليس له شيء من خصائص الربوبية. نعم. Et talle ei kuulu, prohvetile ei kuulu mingit osa sellest jumalikkusest või Jumala olemusest kui issand. فهو بشر. Ta on inimene. لكن اختص الله سبحانه وتعالى بالرسالة. نعم. Kuid Jumal valis ta välja oma sõnumit edasi andma. هذا الركن الأول. See on esimene sammas. الركن الثاني. Teine sammas. الركن الثاني ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة لم يقل الصلاة. ما الفرق؟ نعم. Ja teine sammas on siis iqamatus salah, mis eesti keeles siis on nagu palve, et mitte ainult palvus või palvetamine, aga palve nagu rajamine või selle asutamine. نعم. لماذا؟ ما الفرق؟ Et mis selle vahe on lihtsalt nagu palvuse vahel? الفرق بين إقام الصلاة والصلاة لأنه قد يصلي هذا في اليوم ركعتين ويصلي الصلاة بغير وضوء أو لا يقرأ فيها الفاتحة. هذا صلى لكن ما أقام الصلاة. نعم. Et näiteks keegi võib palvetada lihtsalt näiteks teha 2 rakaat ja palvetada näiteks, aga ta ei ole enne seda rituaalset puhastust teinud. Siis see inimene küll palvetas, aga ta ei nagu inglise keeles näiteks establish prayer, et ta ei nagu asutanud seda või rajanud seda palvust, et seal on see vahe. إقام الصلاة أن يأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ولا يأتي مبطل مبطلات الصلاة. Et see palve nagu selline rajamine või asutamine, see tähendab siis seda, et ta palvet täielikult selliselt nagu seda
kirjutas ette või määras ette Jumal ja kuidas seda õpetas prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See tähendab, et ta teeb kõik need, mis on palvesambad, palve kohustuslikud osad, palve soovituslikud osad ja nii edasi. نعم الصلاة عندنا تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة. Ja palvetamine jaguneb kaheks, kohustuslik palvus ja vabatahtlik palvus. الفرائض 5. Ja kohustuslikke palveid on 5. الفجر Fajr ehk siis koidiku palvus 2 rakaat. والظهر 4 ركعات. Dhuhr keskpäeva palvus 4 rakaat. والعصر 4 ركعات. Asr 4 rakaat. والمغرب 3 ركعات. Maghrib 3. والعشاء 4 ركعات. Ja Isha 4 rakaat. هذه 5 صلوات في كل يوم. Need on siis 5 igapäevast kohustuslikku palvust. نعم وفي كل جمعة عندنا صلاة الجمعة مكان صلاة الظهر. Ja iga reede on siis reeden palvus, Juma palvus Zuhuri palve asemel. المسافر إذا سافر يجعل أي صلاة رباعية يجعلها ثنائية. Reisija, kui ta on reisil, siis iga palvus, mis on 4 rakaat, selle asemel teeb 2 فإذا rakaat. سافر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما الفجر والمغرب تصلى كما هي. Siis näiteks reisides teeb Dhuhuri, Asri ja Isha palve 4 raka asemel 2 rakana, aga Fajr ja Maghrib jäävad täpselt samasuguseks. نعم بعد هذا الركن الثالث قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة. Peale seda siis 3. sammas on almuse andmine, mitte lihtsalt almus. لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ حتى تؤخذ من الأموال التي تجب فيها الزكاة بمقدار معين إلى طائفة معينة. Ja siis see, et ei ole lihtsalt almus, on sellepärast, et võetakse siis kindel kogus vara ja antakse kindlatele inimestele, kindlatele inimgruppidele. نعم فتؤخذ من أموال تجب فيها الزكاة. Ja võetakse nendest varadest, mille puhul see zakaat almus on kohustuslik. بمقدار معين محدد. Kindla väärtusega. إلى أصناف 8. Ja 8 grupile. نعم تنقسم الزكاة إلى قسمين. Ja zakaat almus jaguneb 2. فريضة ونافلة. Kohustuslik ja vabatahtlik. الفريضة تنقسم إلى قسمين. Ja see kohustuslik jaguneb omakorda 2. زكاة مال. Vara pealt makstav zakaat. وزكاة بدن وهي زكاة الفطر. في بعد رمضان. نعم. Ja keha pealt siis makstav või inimese pealt makstav zakaat, mis on siis näiteks zakaat al-fitr. نعم. بعد هذا صوم رمضان. Ja pärast seda 4. sammas on Ramadani ajal paastumine. فلا بد من صيام هذا الشهر كاملا. Ja siis see tähendab, et peab terve kuu jooksul paastuma. الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Ja 5. sambaks on palverännak Jumala kotta sellele, kellele see on võimalik. نعم. إذن عرفنا الإسلام. أخذنا؟ نعم ما أخذنا في هذا الدرس. عرفنا الإسلام من هو المسلم. نعم. Siis praegu defineerisime siis, kes on moslem. وأخذنا مراتب الدين الثلاثة. Ja rääkisime 3 usuastmest. إسلام أعلى منه إيمان أعلى منه إحسان. Kõigepealt islam, sellest kõrgem on siis imaan ja sellest veel kõrgem on ihsaan. وقلنا أركان الإسلام 5. Siis rääkisime 5 islami sambast. نعم وشرحناها. Ja selgitasime neid. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.